Alpha Kagame yavutse umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatatu, mbere ho gato ya jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Avuka ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatatu nk'uko nabivuze. Yavukiye hano mu Rwanda ariko aza gukomeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi uwo mwaka ubwo yajyanaga na nyina wamubyaraga. Uyu Alpha Kagame tugiye kuganiraho ni umukobwa w'imyaka itari myinshi cyane, dore ko afite imyaka 27 kuko 28 azayisilibura umwaka turimo 2025 ariko ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu. Uyu Alpha rero biraza gutuma tumuhuza n'abana ba His Excellence, harimo nk'imfura yiwe yavutse umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda, ari nabwo yazaga mu rugamba, ubwo ndavuga Ivan Cyomoro Kagame. Tuze gukurikizaho Ange, akaba umwana wa kabiri wa Perezida Paul Kagame, akaba nawe ari n'umubyeyi maze kwibaruka abana bagera kuri 2 uwo bita Abe ndetse na Gwize. Turaza no kugaruka kwa gatatu ariwe akaba ari namwe mu bantu bari Republic Guardian cyangwa se muzi nka CTU, ariwe bita Ivan, Captain Ivan Kagame. Tuze no gusuriza ku muherezi we ariwe Brian Kagame. Bombi n'abana ba His Excellence bagera kuri 4, ariko hari n'undi tugiye kuganiraho nkuko natangiye babwira bitwa Alpha Kagame. Ngo ikaze rero kuri wa muyoboro wanyu, kanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kumva ibiganiro bigiye bitandukanye dukomeza kugenda tugukorera umunsi ku wundi. Imyaka rero ibaye 30, ngo 30 hashira ukwezi kumwe ngo yuze imyaka 31. Tariki 7 z'ukwezi kwa kane tuzatwinjira mu mwaka 31 u Rwanda ruvuye mu icuraburindi cyangwa se yamaze kuba jenoside yakorerwaga abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Icyo gihe yaje guhagarikwa na RPA yoyobowe na His Excellence nyuma y'uko mugenzi we Fred Gisa Rwigema yari yamaze kwitaba Imana arashwe n'ingabo za FARC cyangwa se igisirikare cyari cya Habyarimana. Icyo gihe mbere y'uko batsindwa urugamba bari bahanganyemwo n'ingabo za RPF Inkotanyi. Amakuru rero ahari ngira ngo tuganire ni ko bana ba His Excellence. Ndaza guhera kuri imfura y'Inkurikizi wa kabiri, wa gatatu, wa kane no kugeza kuri wundi wa gatanu, ndi kuvuga ni mu ntoki. Wa mbere rero ni imfura yiwe yitwa Ivan Cyomoro Kagame, yakakunda kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Akaba umwe mu bantu bashinzwe RDB ko yize ibintu bijyanye n'icungamutungo. Hari amakuru igeze kumvikana ko nawe yagiye mu gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusa amakuru aza kwitaba minimize, ntabwo yongeye kumvikana mu buryo burambuye cyane, ariko byo byavuzwe ko nawe yagiye kwiga igisirikare nk'uko byagiye bigaragara. Gusa nanone amakuru nanone ahari ngo nuko bitari byo. N'umwe mu bantu bize neza cyane hano mu Rwanda, cyane ko abana bose ba His Excellence bize guhera ku mfura kugeza ku muhererezi, ko barize kandi bize amashuri meza. Bakaba rero barakunze kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu nguyu rero w'imfura yavutse umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda. Icyo gihe ni nabwo His Excellence Paul Kagame cyangwa se ubitaga ngo ni Afande Peace yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yigaga ibijyanye na gisirikare by'umwihariko ubutasi. Yaretse amashuri, ahagarika amashuri, ariko asiga madamu we Jeannette Kagame First Lady atwite umwana w'imfura yabo. Bivuga ko umwana igeze no kuza kumusura hagati y'imyaka 3 n'ibiri. Icyo gihe ari nabwo Perezida Paul Kagame yavuze ati ngiye nagiye kumva rumva amakuru, ndumva ari James Kabarebe Tadi Channel James Kabarebe yamugisha ati nyakubahwa indege ya Habyarimana irarashwe. Yarashwe, aravuga ati ibyo uvuga urabizi? Amusubisha bati indabizi neza. Icyo gihe rero yaricaranye n'iyo fura yiwe iriyo Ivan Cyomoro Kagame. Rero bikavuga ko umwana yashatse gusezererwa ariko abanza kwanga, ariko papa aravuga ati ikigiye kuba wa mwana we ntacyo uzi, turongera tuze guhuza. Rongera yambuka igihugu, gutyo aragenda. Uwo nguwo rero ni imfura yiwe. Wa kabiri ni umukobwa we witwa Ange Kagame, ndetse akaba ari n'umubyeyi nawe amaze kwibaruka abana 2 b'abakobwa. Uwa mbere akaba yitwa Abe, uwa kabiri yitwa Agwize.
abo ngabo bavutse mu myaka mike ishize kuko baracyari batoya cyane, akaba ari n'abuzukuru nyine ba Excellence, ari nabo bitiye ayo mazina. Yatanze n'ubusobanuro butuma bwatumye yita abana cyangwa se abuzukuru ayo mazina, avuga ko impamvu ari gahunda y'u Rwanda, ati nk'uko n'ibyo mbifuriza ari nabyo nifuriza buri munyarwanda wese ndetse na buri wese. Uwa gatatu rero ni Kapiteni Ian Kagame. Kapiteni Ian Kagame ni umwe mu ba Republican Guardian cyangwa se CTU cyangwa se abajepe mu buryo bwumvikana beza cyane hano mu Rwanda dufite, bakunda no kugaragara bagiye gucungira umutekano umubyeyi we ahantu hose aho yagiye, bititaye kuko ari se umubyara, ahubwo ziba ari inshingano ziwe zo kumucungira umutekano. Uwa kane ari nawe muhererezi we tuzi ni Brian Kagame. Brian Kagame rero akaba ari umwana wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame umuhererezi. Abo bose niko bakurikirana, kana subscribe nze dukurikirane n'ibindi biganiro bikurikiraho mu kandi kantu.